Twongeye kubaha ikaze inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show, aho uyu munsi ari itariki 3 z'ukwa karindwi umwaka wa 2025, akaba ari itariki ifite icyo isobanuye cyane cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero akaba ari itariki navuga ngo yakataraboneka cyangwa se itwibutsa byinshi cyane ku butwari bw'abanyarwanda ndetse n'ubwigenge bw'abanyarwanda. Se rero akarizere ko we unkurikiye cyangwa se mukunzi w'ikiganiro Sky Show umeze neza, umeze fresh, kandi ko nakurarikira ko wakurikira amakuru tugiye kuba twakinjiramo none. Nta makuru arimo aravugwa hirya no hino, akaba ari amakuru meza cyane, akaba ari amakuru arimo aragaruka kuri Baritazari, akaba ari amakuru arimo aragaruka ndetse no ku mukinnyi witabye Imana, ndetse akaba ari amakuru agiye kuba yagaruka cyane cyane ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Tukareba se Pididiwe bimeze bite kuba yafunguwe, tukareba Kanye West se wabujijwe kuba yajya muri Australia se VP, ndetse n'amakuru avuga ngo menshi cyane agiye atandukanye tugiye kuba twakinjiramo, ndetse tukaba twamenya se bundi byifashe gute hirya no hino mu makuru agiye atandukanye. Rero nongeye kugwa ikaze we mukunzi w'ikiganiro Sky Show, kanizere ko buri kimwe cyawe cyose kiri kugenda neza, kandi ko nikitari kugenda neza dufite icyizere cy'uko kigomba kuba cyagenda neza cyane. Rero akatonitsiko gatoya ubundi tugaruke tureba ku makuru yacu y'uyu munsi. N'amakuru nakurarikira ko wakumva, ndetse n'amakuru meza cyane aryoshye wowe utagoye kuba wacikwa kuba wamenya kuri uno munsi. Navuga ngo twaguhariye amakuru yawe ugomba kuba wamenya. Tugiye kuba twakijya kuri ino nkuru, njyewe ndabanza guseka kubera ko ni inkuru njyewe nongeye kuba nabona nongera ngaseka bitewe n'ukuntu ari inkuru navuga ngo yagiye itangaza abantu benshi cyane, cyangwa se ari inkuru yagiye isetsa n'abantu benshi cyane. So rero ko duhere kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri Baritazari wamenyekanye mu mashusho y'ubusambanyi, cyangwa se mu mashusho y'urukozasoni, yakatiwe imyaka 18 y'igifungo azira aya mashusho yaba yarasohotse. Rero uyu akaba ari Baritazari wakunze kuba yamenyekana mu mashusho y'urukozasoni, aho uyu munsi aje kuba hatangazwa umwanzuro wavuye mu rubanza rwe, haza kuba haboneka yuko yakatiwe imyaka 18 y'igifungo. Rero inkuru yavuga yuko Baritazari wihaye akabyizi Baritazari wihaye akabyizi ku bagore barenga 400 yakatiwe imyaka 18. Rero amazina yitwa Ngoni Baritazari Embenga Ongonga, wabiciye bigacika mu mwaka wa 2024 nyuma yo gufatanwa amashusho arenga 400 asambanya abagore barimo n'abayobozi abakuru. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 18. Wakaba ari Baritazari wakunze ko yamenyekana cyane cyane kuri ayo amashusho. Abantu benshi cyane muri icyo gihe byagiye binabatangaza bavuga ngo se uyu mugabo bundi akozwe muki, uyu mugabo se abundi ibi bintu byagiye bituruka he. Abantu benshi cyane bagiye bibaza se bavuga se aba bagore bubatse bo yagiye asambanya nabo bundi bo batekerezaga iki, ndetse akaba ari n'abagore bakomeye cyane. So rero ni ibintu byagiye bituma abantu benshi cyane bacika urondogoro ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi nibwo haje kuba hatangazwa umwanzuro waturutse mu rukiko cyangwa se mu rubanza rwe, nyuma yuko yaje kuba yafatwa agafungwa. Rero uyu munsi nibwo haje kuba hagaragara amakuru avuga yuko uyu Baritazari yakatiwe imyaka 18 y'igifungo azira ya mashusho yasakaje y'ubusambanyi. So rero twihuse cyane ka turebe kuri no nkuru iravuga kuri Kanye West. Kanye West rero akaba ari umuherwe, cyangwa se akaba ari umuraperi w'umuherwe muri Amerika, aho navuga ngo afite akayabo k'amamiliyari y'amadolari atunze, ndetse bamufata nk'umukire cyane ko ari umunyamideli, ndetse navuga yuko ni umugabo wubashywe cyane hano mu bahanzi cyangwa se hano ku isi. Rero Kanye West yangiwe kwinjira muri Australia. Umuraperi w'umunyamerika Kanye West yangiwe kwinjira muri Australia kubera indirimbo ye ishimangiza Adolf Hitler wahoze ari umutegetsi w'abanazi mu Budage.
rero uyu akaba afite indirimbo yakoze yimakaza ibyiza ngo Adolf Hitler yakoze, ubundi akaba ari indirimbo ishobora kuba yaje kuba yatuma uyu muraperi cyangwa se uyu muherwe Kanye West yakangirwa kwinjira muri Australia nyuma y'uko bavuze ati wowe na Adolf Hitler mushobora kuba muri agatebo kamwe, ati ntabwo tugera mu gihugu cyangwa se ugomba kuba wagera mu gihugu cyacu. Rero uyu akaba ari Hitler wahoze ari umunyagitugu wayoboye ndetse wayoboye Ubudage, bakavuga yuko ngo yabaranayoboye n'isi yose. Rero iyi akaba ari inkuru twatimo turavugaho kuri Kanye West. Se rero indi nkuru nakubwira nuko umuhanzi Puff Daddy cyangwa se Sean Cripples aho navuga nawe yamaje kuba yarekurwa cyangwa se yamaje kuba yahanagurwaho ibyaha yaregwaga. Rero akaba ari inkuru yashimishije abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cyane cyane abakunzi buno muhanzi witwa PDD. So rero katurebe indi nkuru. Ni urimo iravuga yuko Ali Cool umukinnyi wa filimi Isimbi Alliance uzwi nka Ali Cool yasuye abatuye Masisi ahitwa Kunuro mu gace katwitswe na FDLR mu mwaka wa 2023. Yiyemeza kubakira ishuri abagizweho ingaruka n'intambara imaze iminsi, ndetse anabagenera imfashanyo zirimo ibiribwa n'ibiryamirwa. ari wavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Inumbi muri Karehe, yahunze afite umwaka umwe. Uwo akari Ali Cool wafashije abantu batuye hariya za Masisi, ndetse akaba yabageneye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa byo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'uburiri bw'amaryamiro cyangwa se uburyamiro. Akaba rero ari iyo nkuru turimo turaganaho tugeresoreza no kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri rutahizamu wa Liverpool witwa Diego Jota yitabye Imana ku myaka 28 azize impanuka y'imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro. Diego Jota yitabye Imana ari kumwe n'umuvandimwe we w'imyaka 26 witwa Aje. Rero tukaba tumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse twihanganisha n'umuryango mugari wa Liverpool muri rusange, ndetse n'abafana n'abakunzi b'ino kipe cyane cyane, ariko by'umwihariko abakunzi b'uyu mukinnyi. So rero nizo update dufite for right now, reka tuze kuba twabonana mu